Nanang, ibagayon to ko ni tatang, pa-extensyonak ti balay, tapno manayunan ti kwarto na. Apay laeng kat nagdakkel lang arudan. At dapay may saabakan ti asilid. Basta pa-extensyonak, tapno da pagturugan ti bisita, no da bisita tayo. Aniya? Kan uri ti kusina, pa-extensyonak mo't lang, tapno lumawa basit. Ngalak makamu kang arod ah. Sana balay tabalay mo magday tuyon. Si kamot ti mang tawid dito'y. Isa makamu ka ano niya ti pamayam dito'y balay. Kunak ko mangaro da pa second floor ko, nga mabayag samay. Mabibiit no extension. Wan kan nagastos pa'y ah. Wan nga rod. Isa pa-extensyon ang taylatan nanang. Madaman ti panaka-extensyon ti balay tayaw anak kaw. Itaman pa'y anak kalagip ka amang pa-extensyon iti balay. Uwan tatang, ta makurangan nak iti kinalawan na. Awan pagturugan ti bisita no da umay di ti balay. Ada pa'y magtay may sabakan tiya silain. Kurang pa'y day tatang. Uray kumaano adan asawam ta isaw. Ay kat adan to ah. Urayan nyo ka di. Maklaat kay tulatan no dan yam amok ka na kayo. Nanang, ada kadwa kasi mang pet. Isong ni Erlinda. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, kastamat kan kapalasang ko. Malalasumrag kayon. Ay, pasensya. Jak amo nga ada kadwa to anak ko sumangpet. Jak nakasimpa dito'y balay. Awan problema, Nana. Nanang, asawa ko ni Erlinda. Nagbiitin nga eh. Itala ayam amom to'y nobyam. Asawa adagusan ti ibagbagam. Alangan nga itantan mi pala kat na mapanan ti tawan mi. 35 kon. 35 matan ni Erlinda. Kuda kayo ti makamu ah. Urayan tayo nga rodya amam. Tapag sasaritaan tayo ti may papaniti dayta. Nobya? Apay, adamanen ayan nobya jay anak mau. Adda nga rod. Insang putnaan dito'y balay. Adda ijay silid ni sanay. Nakaturog dansa. Kastaya, isumot lapin na ekstensyonan na to'y balay tandamot gaya mo nobya na. Wen nga rod. Ay kat nasaya at adamanen nobya na. Maring laytan ti maasawa na. Tagaano kanungay. Taga ijay ili kanumag. Ay kat mayat asidaglaang. Saan nakas iti muna ang nobya na idi at taga Isabela. Nagadayaw. Agasam nga dadya pangibumbunagan tayo kumaiti mapartay. Ay, nga rod Diyan bala kaya ngagbalin ang manugang dyan ex na. Ada suswapang na. Naimbag day tanubya na itatamadlaw ang nasingput. Manutawan tinubya na ngay. Ubing pa'y siguraw. Madamot idadnan Katawanan na. 35. Kawan Ay naimbag no makaanak pa'y. Alanganan sa amot nga aganak ti kasta ataway. Wan bareng makaanak pa'y Agkasarda ka naun tasang butan dati maadaan iti anak. Ay kat ala Uray ta adamot do anwang ken talo abaka jay anak mau. Apay partin tayo amin dagi jay aya. Nagadunay. Saan? May salaeng ta dadakkel mo't dagi jay. Nayunan tay tulay ti baboy no kaskasanaw. Natulagan ti kasarmikan ni Erlinda, nanang. Ngam apay akaslan naliday kayo. Ay, kasano? Jak mo ninamnama amay sagayam abalo jay nubiam. Kat man ano kumaaya no balo? Awan mo't dakas na. Wan nga madama gayam 5 nga anak na. Manutawan nga dagiti anak na. Jay inauna, 12 ti taon na nanang. 10 ti may kadwa.
8 ti maikatlo, 6 ti maikapat, ken 3 ti buridag. Kahit kasano nga numalpas ti kasaryaw. Pagyanan dagijay nga anak na ngay. Kat di ti balay ananang. Ha? Siyempre, kasla anak kumot idan, ta asawa ket nga rodya inada. Alangan mo, ta panawan ni Erlinda ida iji balay da. Sapay nagrigat mo ti panagbiag da. Ay, Sana balay, ta agsuswelduak mo nanan. Kabailak ida amin na biyagan nga agiina. Agyamanak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak sani. Yan saan la siya? Oray dagiti 5 nga anak ko. Awanan yaman na Erlinda. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Isano malpas ti kasarta. Agawid kayo ni ti balay kadagiti anak mo, wan? Wan, sani. Nanang, pakibantay yuman pa'y tiburidak nga anak ko, tarumuarak. Inak isursur nga ilako tay inangkat ko apinya ken abokado. ay, kaala Erlinda. Agyaman nak nanang, adamot ket di tay inauna nga anak ko. Ngamjak maitalik no daduma, taman naturog nga minday jay. Mala, mapangkalatan. Pasensya kayo nanang, masapol nga min atulungak ni Sani amangged. Tadyak met kayat nga ipanamnama amin kan kwa na ti masapsapol dagiti anak ko, ah. Uy, nawan problema. Mala, mapankan, tabantayak dagiti anak mo, Erlinda. Kabagis ano, apay, jakmet makitkitan arumrum warni ipagmaya di tabalayo. Agkulkulong sa amutlatan, apay, agpapapu daw. Saan? Makumikom lang amay na mga awer iti syuman ni sanay akaanakam. Lukasta, inyawid dan dagitay kampay ide nga apu ko yo. Ha? Kampay ide ko na ka, tasaan nyo mat apod no nga apu ko dagijay. Ay, ohay. Insangput amin ni Erlinda nagiti anak na. Naimbag ko nam ata nagagat mo jay manugang may. Amo na mo't piman ti makitinulong ka ni Sani nga anak may. Sana basta agdipindarlatan ijay anak may. Madlaw mo't nga rod anasingpet kan nagagat jay manugang yo anya. Nagagat nga gisursur iti nagduduma. Wain, awan makunak iti dadya amanugang may. Nagpardas pa iti tigtignay na. Saan nga agpatay-patay. Naalerta o. Rabiin, ngam awan pa'y mata ni Erlinda datang. Lay, jak ammo ah. Apay, awan text na ka. Awan matatang. Ay, nasanay! Ay, sana anak ko ya. Ingkakitaan dya sawam. Intaray da kan uji ospital. Ha? Apay na na? Ano ni Erlinda? Ay, ada kanulugan na nakapadungpar kang kuwana. Anya? Erlinda, asawa ka. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami, paitan ka ng itanak. Pinanawan na kami, Erlinda! Anyat gatangem sani kaanakan. Madamdaman to nante. Agtugtugawak man pailangan dito sa sangot istoryo. Barang makiiliwagak no addaak dito. Ay, uunay ka ngaminan ay tinapasama kay asawam. Kakaskasaryo pailaeng ngam natay mo't adakusan. Wan nga ro tante. Nagrigat nga klonan. Kaslam mabagtitak. Ala, patib karam ti pakinakam mo kaanakan. Panunutam laang nga dapay mas napimpintas a plano ni Apo Diyos kan ka.
Kada kayo, kadagiti syuman mo. Anya ngay nga taday ta plano, antay. Kat di tay laam mo Basta positibo kumalaang ti panunutem. Kat kumusta nga dagiti syuman mo? Kasjay kanayon ti panagsangit da. Isama siyanak unay kadakwada, antay. Kasano nga ta dagiti syuman ni sanay bakit? Di na nga ta isublay jay balay na abalayan. Saan ka no, tamasaksakit ni abalayan? Di na ka no maasikaso kan masuportaran dagiti apo ko na. Anya? Di agtali na edad dito ibalay. Ay kakapilitan tanasi dagdamutan ka ni sanay. Kasla ison ti amada. Tanasing po mga minja anak ta kadakwada. Ay, kaasimot nga rod jay anak ta. Aga-asimot ta 5 abyagan na ngay. Ay, awan nga rod Ang manyangay, awan mabalain. Kaasimot adagiti ubing no baybayan tayo ida. Awan matkit di Ala, ipatagtamutan kas puno nga apo ko ta dagiti syuman ni sanay bakay. Agyamanak, tadi na kon pinarigat silya. Inaklon na kadagosan. Awan karba nga kakundi pakipot sanay. Pagyamanak pa'y kidi at akinaya mo tikas kanya. Sa anak sa mo ta maikarikan ka. Apay ko maasaan. May kari kalaunay silya. Tiamok na rot kat jakon makarik na itayat. Ngam sikatin ang riing iti pusok. Ket agyamanak tay naklonnak. Ala, agsagana ka. Tay pasyarkan to iji balay mi. Tatang, nanang, adamanan nobyak ni Celia. Celia, isuna na iti dadakkel ko. Agmano ak tata, nana. Kasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man, ta kinayat mo to'y anak may, nga uray may sanabalaw. Ayos lang day tata. Ngamin, agpada kami mo tabalo. Balo manhan. Nabiitla na balo ni Celia tatang, nanang. Nagsaruno kami lang nga na balo. Kaya't ko kuman nga ikasar ni Celia. Kahit da kayo day ta Da kayo mo tagdan na, di da kayo nga raw ti makamaw. Payakas jay anak tabakay. Mahilig iti balaw. Jak amo Kasla may ibusan mo iti babae day nga anak mo. Wano, imala nga takanyak. Imalakang ka nga? Apay balo kaya hindi nasawa na. Ay ket kaslakastan ta natay mo't jay boyfriend mo ini sakbay ti kasarta. No nagkasar kami, wan. Ngam nobyok lang mo day jay idinatay. Ket kasar mo't lati kurang yu iday. Saan? Saan man natilay palpalagip mo? Jay anak ta titupi ko ta. Saan natilay singsingit mo saritaan? Ay ket sorry nga rod Okay, dumanon tayaw. Ay, kastamot ti kayat dya anak ta. At dapay magkidi tayo dua abaka na akan dua anwang na. Uray may samanan abaka ti pagkasaranda. Saan tayo napakibiyangan din wang tapara arado dagijay. Sanay, apay tuluyan tayo ayat ti kasar. At damang magaya man 5 nga anak ni Celia itinatayan nga asawa na. Ket awan mo't dakas na, nanang. Ag tinulong kami mo't ni Celia, amang biyag karagiti anak na. Ay narigat ti kasta anak ko. Agpanunot ka pa yan na imbag. Di kag dardarasudos. Nakapanunot ako, nanang. Basta asawaak ni Celia, period.
Tatang, tangay nalpasan ti kasarmi ka ni Celia, agnaedan di ti balay. Ipanaw ko idan iti pagabangan da. Amoy mo't nga ulilan ni Celia. Iso nga ikuyog na anak iti anak na. Oray ta, nalawa mo't ti balay. Ken sana balay, ta adda trabaho ni Celia. Medyo dakkel ti sweldo na iti kumpanya pagtrab-trabahon na. Ay kat, adda kayo da ita anak kaw. Sana balay, ta no malpasak nga agmekaniko, agawi na kadagos, ta tumulong ak ngagluto, tatang. Kan sapsapa ak ton ti agriing iti agsapa, ta tumulong ak put lang agluto. Sumardang kayaw! Nakaraariwawa kayaw! Kamaturog na tao! Ijay man! Kaya't yun ti mabasnutan! May sa! Aya, bakay. Anyaman ti pagtabtab baawam titan. Aya. Ay, pumanawaksan diti balay, lakay. Apay, Mike. Kan papanam ko ma. Ay, may si stressak dito yun. Nagado ta nanawaag. Diyak pa'y makaturog iti aldawan. Takasano, nagariwawa dagiti nagadong aubeng. Kaslamat iskwilaan dito yun. Bakit? Inak sa makipagnaedan iti balay da kabagis ko. Anya mati kastuyan. Napunon iti ubing dito balay asan tayo madakab-kabagyan. Ay, kat gagangay na Anyat mabalin mo ngay. Kat mahilig mo't nga rodjay anak mo iti balaw nga ado ti anak na. Ay, jak amo iti dayjay nga anak mo. Saan ngagpampanunot? Agasam ta sa nga pulo asyuman na ngay. Syuman na itim mo na. Kanti may kadwa. Bala, sana balay ta dakkel ti sweldo ni Celia. Sana marigatan ni sanay. Wen angam dagitay mo na asyuman na ngay. Ay, katadalakat itulong na, tulungan na Awan mabalain, tanay. Masaksakit mo't jaim mo na nga abalayan ta. Ang mga no mabaybayan na kano nagiti syuman ni sanay no ipan na ida-iday. Sani, malaminak. Ulis anak man. Kurang ti ulis ko. Nikat, no dinoble kon ti ulis mo bakit? Kurang pa'y. Malaminak unay. Itaray kalangan ni hospital sila. Delikadong samot nun ti sasaadam. Dual dawon anang ato ti gurigor mo. Sana balit ang damat agas ko. Basta na yung nam ti ulis ko. Mayat tunday ito'y nubigat. Agsapa mo't gaya man. Celia, bakit? Kumusta kan? Naimas pala titurog na. Agora ka. Apay akasta tilangan na nakaturog. Celia? Celia? Saan samot ni agang angos ti asawak? Celia, agring ka! Celia! Nanang! Tatang! Tulungan da ko ma! Itaray tayo di hospital ni Celia! Apay nga yakas tuyumatan tinapagtang iti asawak, nanang. Ay, kuna tayo no gagangay lagurigor. Ngam na dinggi magaya man ni Celia. Ngay sunti impatay na. Basol ko. Tadyak pinilit nga impan ni hospital, nanang. Mala, di mon pabasulan ti bagim. Talaga siguro ngagpatinggay jayan ti biyag na. Aklunan tayon ti amin, anak ko. Medyo nabayag mo tayo na nabalo ka, anak ko. Apay awanan planom ang mga sawa manay. Ay saanan day ta asasawaan no. Urag laklakayan na balo. Nanang, apay may taparitam ang mga sawang ay no kayat naman ay
Dapay mo tayo may sa abaka na, kandwaan-wang na. Ay saanan! Inton kuan balo man ang dasawaan nan. Kanagadon to man nga naknan. Nagadon nga ubing dito'y balay. Uray ko man no putot mo amin dagijay. Ngam sa mga rod. Agpanunot ka mamat si kasanay. Di ka man nga minagdardarasudos. Sana gaputan na pintas kat sige asawa dagos ti panunutam. Bayamon ta asawa. Ipamay samlangan ta atensyon mo kadagiti sa nga pulaw asyuman mo. Nanang, tatang, iso ni Janice, nobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, pasensyakan balasang ko ang... Hay, saan may napangasawaan to anak may? Nana, anya ka din tayo ngay pagbagayo. Apay, kayat mo ayat masapa ang mapukaw dito'y lubong balasang ko. Anya mo tayo ngay pagbagamon bakag. Babalwan to anak may, iso asinaamon Mangkita ka iti sana babalwan. Ta delikado. Ang mga nusumaruno ka at tumangad iti barsa nga. Asawag ni Janice nanang. Noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Baybay andak ko maiti kayat kong aramidan. Anya to'y nobyam. Balasang, wenno balaw. Balumot lang ananang. Aniya? Angam kidi, awan anak na. Ay, Pipya. Kan engineer ni Janice. Engineer. Ay, anaw, anya ngay. Umanugot ka, mga sawa man ng anak mo. Katwan si kamot na ti problema kag. Nalangarod, makamo kayo no kayat yung dagkasar, sanay. Nagapuan nyo kabagis ipagmaya. Napan kami man ba't nag-date? Aya. Ay katun kasta ti maya. Ay nabayag moten nga agdenden na dasani kan ti asawan ngumawan pay mot anak da. Apay nga kat ubing pay mot ni Janice amanugang nyo. Ay, awang nga rod Nagpakita dan iti doktor, ipag. Kat agpadada ka no nga anda diferensya na. Iso asan da makabukal iti anak. Ay sayang. Hangam sa nabali tanda mo dagitay nagado asyuman ni Sani. Wen ti pagyamanan may nasisingpet dagiti nga ubeng. Iti la babasit da awul-wul da. Ang bayat ti panagdakkel da, simingpet da matayin. Kat mayat nagasat latan ni Sani, ta nakatumpong iti nasingpet nga asawa. Kat engineer pay ko naman. Wang nga rod nagasat nga rod anak may takinayat ti may sa nga engineer. Nga uray may sala mekaniko. Kat saan ba't aday tati pangrukudan kin ni ayat ipag? No talaga nga agin inayat da, uray anyat trabaho ti maysa, agin nustudan tulat ta. Maria, kumusta kan bakit? Ay kaloy, ay da, kaloy asawa kaya agyaman nagtanagawid ka. Kailiw ka una yan, Maria asawa. Ay da, nakarkaro pa'y kanya ka. Malalala, sumrikan kaloy asawa ka. Pakawanan na ko Promise, agmalbaliw ako. Yakon ng babae. Wan, ay nabayagan napakawan ka kaloy. Ang apay, nagsina kayon iti babae. Uy, tananguyong mat kanyak. Kanayon nakakabilan. Anderan naklaunay. Anya, ay, tiyawanan pain a babae.
Apay gamin nga intulok mo nga anter na ka ngay. Pinapispisam ko ma. Tsak kaya ti mailawan bakit? Iso sininaaklangan. Napanunod ko tagsublilangan kan ka. Ay na, agyaman akunay kaloy. Nabayagan ngay oray ko ti pa nagsublaim. Kaagyaman nagtaadakan. Mga barwanan ka, Maria. I love you. I love you too, kaloy. Nanang, sigurado kayo iti desisyon nyo? Di kayo nga taagbabawi anang pakawan manan ka ni Tata Kaloy? Santo Apulos, bird anak. Ay ayatak ni tatang yo kaloy. Ay ayatin nakmay. Agin inayat kabi adwa. Kasano nag-chicks manan? Sanay, nagbalbaliw nga rudain. Nagsina kay lang arudan, sinublyan nyo pa lang. Sana siya tinagsublikan ko na. Isaw tinang sublikan niya anak ko. Imbes nauli mo kang tibiyag yun, tawanan ti konsumisyon nyo. Ngam adaman mo tan. Nagbalbaliw nga rudain ni Kaloy. Di yung ngamin kayat ni Kaloy ngagbali na maikadua nga ama. Isuwa kasta ti ibagbagayaw. Basol na matlaang, no apay nga adayo tirik nami kan kuana. Takas jemat kami tiyararamidin na. Kanayon na kayo pasakitan. Kaslaawan patigyo kan kuana. Atap yung laang dayta. Basta, pat-pat genak ni Kaloy, piryaw. Ay, masurunak nga rod manong. Nakisinubyan kit di manan ni nanang iti day ala kay kaluyan. Di mat ngamin dum nga giti pamagbaga ni nanang. Nakyas asawa pa'y lang amin. Bakbaketan lang arudan. Ay, no siya kamay sa. Ayos lang, noong nakiasawa manan. Takasapulan na siguro ti kadkadwa. Ngam tijak kayat. Kanayon mat napasakitan na at tatakaloy ti inata. Kanayon na pagsangitan. Talaklakayan mo ta babairaw. Ay, no apay mga min nga dakakasta klase ti tattao Lalakay da lang arudan, agbabae da pa'y laang. Imbes ko mga agbalbaliw dan, saan mat? Bareng pumayso ati imbaga ni nanang nga agbalbaliwan ni tatakaloy. Anyat kayat mo asidaan, Kaloy lakay. Kayat magtibulalo. Katuwa na. Ada ay bakay. Ay, naggumatang alakay. Nagpensyon ka na ya. Wan. At iti kwartam. Ay, ayaman ak Maria. Talaga nasingpit ka nga asawa. Gapo taay ayatin ka, Kaloy. Mala, agbati ka pa'y nga ron dito'y balayway. Tayo nakgumatang itilutwag abulalaw. Sige, o di kagbaybayaguhan. Wan. Anya pa iti ipagatang maulakay. Igatangan nakman iti chinelas ko. Dahil sigo nagat-gatangam tapno pumaot. Nalala, sige. Oray nangina day jay, ngam quality mate. Natipker, iso mabayag madadaal. Maria, nakaluto ka. Wen, gawan ka kadain lakay. Saan pa? Madamdaman taon, tamapan ka man pa'y ija-store baka intaglaw. Kalulod mula idikalman Sa balay, alamber to'y ludam. Saan natin nambal ka o? Akin number ngay. Number tayo kaanak akijay Mindanao. Daya ka anak kami jay. Akitadamay. Di mo mo na jay. Ato iti number. Ludam iti 300 na niya. Sige. Ay, sige. Mapana nga rudan laka. Uray ubeng ti asawam anday no na alas may. Awan serbe na Itay ka pa'y lang tatakaloy. Nay, apay, asino tim mo na kanataya? Si Kamer tim mo na amangkan kantyaw kanyak.
Ibagbagam atsik boyak. Kahit agpaisumad, saraya. Agpaisumad, alas ni bakit mau. Kasta gaya ma. Ala, siya kaunti mangituloy iti day taalayat mo. Tisumsum ko. Di takas! Oy, ang subli ka dito. Lakay ka noy. Takrot ka laklakayan. Ala kayo, tatakaloy. Delikado kayo. Ha? Apay bitaw. Idarom na kayo kanu ni Andy. Gapo iti panang danog yukin kwa na. Anya? Nasugat ngamin ti bibig na, tata. Agapuanan ti panang danog yukin kwa na. Anya? Sigurado ngagmulta kayo, tata. Dinanog yumat ngamin. No, kinantsaw lang ngamin na, tata. Awan ko mati mapikpikon. Kat isumat ti imo na napikaon. Linayatan lakpay nga raw. Sinalak ni bakla ang tibagay. Self-defense ti naramid ka. Agad, ibagayon to day ta. Into nagsasango kayo iti barangayol, tata. Ay na, Maria bakay. Pang-aasim ka ni Sikal ti makisarita ka ni Anday. Agpakpakaasi ka. Ibaga madyaking gagara ti panang danog ko kinkwana. Anya, nay apay. Anya man ang tinaramid mo kaloy. Nagiinom kami nga raw, kahit nagkikinantyaw kami. Baso namat kami. Naglaing agkantyaw. Sa hindi kinantyawak mo't napikaon. Linayatan na, iso nga inuna akon Dinanog-danog ka sa aktim maray. Anya? Minkan kasarita ni Anday, ta amangan mo idarom na. Ay, sige. Siya kung ti makaamaw lakay. Di ka madanagan. Anday barok pangasim ka diya. Di mon idardarom jay asawak. Ha? No, anya man tinaramid ni kaluyken ka. Ay isa kung ti agkid-kid daw iti dispensar wano pamakawan. Pasensya mo jay asawak baraw. Awawatom ko malatan ta. Pasit siguro ti panaglakay na ti kasjay nga ugali na. Umababa nga men ti kordon ti may sa tao no mapanan ti edad ako nada. Kita niya matinaramid na di bibig ko Ay, naptak. Gapit ti panang danog na kanyak. Ay, naan di baro kaya. Ipagpagapumla ko man kanyak. Agkumari kami ni nanang mau. Tain anak ko iti bunyak ti kabsat mo nakaw. Kani di na panatawan. Imutang ni nanang mo kanyak iti 5,000 pesos. Nagbayag pa'y kiidiya sana nabayadan nakaw. Ha? Kani di naulaw ni nanang mo ijay simbahan. Siya tinangitaray kuwa na ijay ospital. Malagip mo day tanakaw. Wala. Malagip ko na. Ken, inikak pa'y gayam ni nanang mo iti 2 abag. May sa sandal, ken may sa sit-up plato nakaw. Ha? May bagpagapumla ka din kadagitaan na aramidak iti inam, barok. Di mon idarom day asawa kuwan. Kan tinawon pa'y gaya marigalwak di kabsat mo nga anak kaw iti bunyag. Agparinto mga kiti sangwanam baraw ka. Pagkawanam ko man jay asawa ka. Ay, pagpasensyam ko man, baraw ka. Ala, tumakter kayo ni Tanana. Di kayag pa rin to mga kasta. Nagkalas sakitaan. Sige, pakawan kong asawa yo. Basta di nan ulitan tikas diyang inaramid na. Wan baraw, di ka madanagan. Bagbagak to jay asawa ka. Ong taki di kas taunay, baraw.
Kamusta nga Maria Bakay? Anyat imbaga ni Anday. Ay, awanan ti rumpang nga pagdanagam. Tanapakawan na kan. Di na nituloy ti panangidarum na ken ka. Agpaiso bakit? Wine, nagsangit-sangit ak iti sangwanan na. Tapno maasyan kanyak. Kat nagkurimo iti naramid ka. Naasyan siguro kanyak Ay, naglaing ka talaga, Maria Bakay. Magkan ka. Basta di mon ulitin, di kas dyan nga inaramid mo Wine. Wait. Promise. Saan na pulos, bakit? Mabalin na buludan ti motor mo, Bert, baraw. Ha? Ang mga may dungpar kayo. Ang mga madadal ti motor ko, tatang. Paano nyo aya? Ay, unay mo, tikas ka pa nagsasaumon, Bart. Ha? Apay, awan pa nagtalik mau kan ni tatang mau. Saan nagapaw, tasyuman na kayo lang kaimimutan nyo mo tay. Nalaing magmotor ni tatang nyo kay. Ibagam nuyi mo mau, taing kamla gumatangain iti bisiklita ni tatang yaw. Ni, apay nga akas tati bagbagayo na. Ala, ipabulod ko. Agyaman na, Bert, baraw. Inakla gumatang iti asin, iti ili, baraw. Ala, ag-helmet kayo nga ron. Kan agsubli kayo nga ron adagos, tatang. Wine! Agsubli mo la adagos ni tatang yaw. Tada mo, word of honor na. Saan alang sutday ta? Ala, wala na nang. Nagaduman ngayon bagayon. Agpupulot kayo manan. Kasanaw, kipadlaw yu launay adiyo kay kayat ti maikadwa nga mayaw. Ala, gusto na bakit? Impabulod na nga ron. Di ka nagsaupay. Saan nga mo niya asawa ka, Bert, dyan to'y imbayak. Jak imbagbaga, kakadwa. Tatakaloy, di kayo nayagpartikatan Nakamotor kayo. Ay, sir, expert na ito, oy. Apay, anyat pagkit kita am kanya, kapoy. Di ore, agtalikudak ngagmanehaw. Yes, di yung kadidalan iti nangaw, tata. Tapara mo't lang iti pagsayatan yung tibagbagak. Uy, hindi ka kadimanda na agan bitaw. I know what I am doing. At nay, ada ka magaya mo lakay. Agam, apayajak nang ngagtimutor asimang pay. Ka, naka-helmet ka mag. Embatik ti motor ta nakainumak bakit? Narigat ang mga numa disgrasya ak. Ha? Ay ka, naimbag man. Tanapanunot mo da ita. Ay, ala. Sumurkan lakay. Ang yaman ak. Itimplanak man iti kapik bakit na malaminak matay. Wan. Sige. Mabiit laang lakay, wine. Ayan ni tatang nanang. Anyamot ten. Naidong par kanumot di motor ko. Ha? Kasano aday dong parke saan mo't ang nagmotor ang nagawid idikalman. Imbati na kanumot ijay Bert dyan ta nakainom nga main. Wen, imbati na. Ngam pati tulbot, imbati na mo. Di na inala. Isu nga inusar dagi Anya? Ay, mabait laang nga raw taringak ni tatang yaw. Ay, sos. Ay, agtanang ka di ka agong ungut wine. Diyak kayat nga apaam ni tatang yaw, wine. Kat, kumusta jay motor mo ngay manong? Problema nga rod merna. Dakkel ti magastos. Kat pabayadam kan ni tatang tabasol na mo. Ape ngamin ngayon bati na. Una, agudwada iti nangidong par. Alda ni Bert bakit ilambag nga kaya ti maungtaan. Malala, dito'y kalaang silid ka lang. Siyak ti sumangok ni Bert. Ibagam nga awanak. Ni bagaklatang adakan. Awan ti rumbo nga pagdanagam ta, siyak ti makaamaw iti amin.
Awan ti uray sinaw ang makasagid ken ka. Siya, timang salaknib ken ka, kalaw. Nalabas kayo mo at tao. Awan mo sabsabalay, ang pagbayadam tamayaw. Ken maysa, awan mo basol na ijay. Ta sa ama nga isuti ng idungpar ija motor mo. Wana, ngam iso nga ron tinang bulod kan nang ibati. Imbati na di naman la imbaga kanyak. Tauray siyakla ko man tinapan ng yawid iti motor ko. Basta awan basol ti amayo dita. Jay ng idungpar ti ing kasingirawin. Nanang, bagbagaan nyo mat ngamin ti asawa yo Saan ngamin abas tagbulod-bulod iti gamit no pabayamat. Di namat amo nga iwanan ti bulbuludan na. Wine! Pagpalinan nyo mga ngaminan a big issue dayta. Panggapuan nyo manain amanggura iti amayo daytan. Nanang, ibagbagakla ang tirumbang nga aramidan nyo. No amoy abasol ni tatang di yo kaluban ti mading aramid na Bagbagaan nyo. Amin na tao ada pagkapsutan na. Awan perpekto at tao merna. At daya mo nahustuan na tao. Awan! Sa bali mga ngamin ti pagawatan nyo iti bagbagami kada kayo. Tagidaksan nyo adagos, kagpay sumot amin nagidya nga ibagbagak. Ala, agawid kakit din. Tapa nagluluto manan. Ing kailutuan jay asawa mo, tanay, aldawan. Maturugtan, kaloy, rabiain. Sino ayaday takachat-chat mo dita? Ni kumparek na ito, ala maturog kan. Sumaruno aktaon. Ay, di mo nga ron makaturog, no awan ka akabay ko. Umay ka umabayin at arakupin ka lakay. Arak mo pampalatapungan. Ala maturog kan. Madamdama aktaon. Aywan, limit intun bigat ti pensyon maun. Wine, apay aya. Agkuyog tantaon na mapan mangirwari ti pensyon mo. Ta adagatanga. Sige. Masapat ang nga rod nga agreeng intun bigat. Iso nga umaykan, tabaturugtan. Napanad nga tan ni Kaloy aya. Itay pa'y ngagriring to'y cellphone. Sumbadak man. Tama nga no na patag nga wag na ito. Hello? Hello? Asino na ito'y? Sika, asino ka? Siya ti asawa ni Kaloy. Ay, kwa, lolok ni Lolo Kaloy. Ayan na kadi. Ayan ni Lolo. Agdigdigaws. Ay, akin anak kadikin ka. Kat, anak dak na ng kantatang ko Sige, bye! Nagloko day jayan. Nagpiluso po nga ubing day jayan. Asino nga po kum day jay, Kaloy? Saan mo nga amaw ta ada iji Mindanao na jay? Anya? Nakapilpiluso po mo day jay nga po kumaw. Amumatan na kitang tutubo ita. Sa balay, iti ugali na. Saan mo nga amin Adalata mo dagitay matinaw. Nan, itan mo kit na iti kagudwa ti pensyon mo. Tayo nakgatangan tayo kunak agatangag. Umuna kanton nga agawin ta amang ano mabayagan Mano amin day to'y, love? Bilagam umdas ka din na ita balunam nga agawin iti lugar yun. Jenny, my love. When, my love, Kaloy. Thank you, ha. I love you. Gusto kayang tinaydanon kanyak, Jenny? Katsikamot alakay, arsab ka! Idarom ka alakay! Nanang, pang-aasiyo. Tiyo'y darom ni Kaloy. Please. Agulay mo ka! Menor de edad ka pa ilang. Ngam nakirelasyon ka itilakay nga arig nan lolo mon. Ha! Agsagana ka si kalakay. Idarom ka!
Mga si Maria bakit? Si kalagan ti ayan tinamnama. Si ti makisarita kanang iti dadakkel ni Jenny. Lukas sa pulan ngagsangit ka ngagpakaasi. Aramidem. Nagulbud ka kaniya, Kaloy. Kunam nga apukom dayjay. Babae mo gayam. Maudin din jay Maria. Talagang agsingsing pweta kaon. Please. Rimot labnak. Tulungan na nga ron, ha? Tapno saan ka mabalawd. Kasaritam nang iti dadakkel ni Jenny. Ibagam nga dasakit ka. Ibagam nga adda kanser ka. Nga addan taning tibiyag ka. Tapno masyan na kanyak. Kun ibagam apati si kakit adda sakit na. Ibagam nga damot ng taning tibiyag mo. Ah! Maria. Daytoy pay! Sige, kung paanak na ta. Basta tulungan na kiti problema ko ain. Ala! Yimpakim amin na nagargarat. Mauta pumanaw kan, Kaloy. Di kan pagananaw. Makabukan itibiyag mo! Nakabalo din ni Tata Kaloy, Nanang. Ikaro na, nitipagbaludan tinagbasulan na. Lakayan lang arudan ng nagbabae pa lang amin. Kat menor di edad pa. Uwan nga rod Ay, Naliday kayo, Mat. Apay, maasyan kayo kan ni Tata Kaloy? Maasyan kayo itikaskan kwa na? Ang naghalas ti aramid na? saan nga iso ti pakaasya? No di ka ti bagay anak ko. Nanay? Naunday a panawan a nagib-ibturak iti dendana. Nagbalinak abulsag gapuken ayat. Itala matauhan anak ko. Nasayat mo, natauhan kayo nanan. Pakaragsakan mi dahi tangagkabsat. Wen, Nanang, kat di kay madanagan. Saan da kayo amay-bayan? Ipaay mi amin ang kasapulan nyo. Wala na. Adda kami akadwayo. Isa saan na narumbang agsapol kayo pala itikad-kadwayo. Datayo, tagkakadwa na nang. Uy, nanakaw. Pasensya kayo no nagbalinak asukir kada kayo. Siyak nga inayaw, tinagbali na sukir kada kayo. Nakababain pa ikanday na nako. Bayan tayong tinapalabas. Lipatin tayo nanang. At titikor tayo nanang, tatang. Sagtatalo ribo a pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwartam, Romeo anak ko. At dapay kwartam eh. Apay, nagsweldo ka manayin anak ka? Uwan tatang. Aya, alang araw tanay. Awan makukartamay kaninanang mau. Naibusan, ta nangingina mo ti magatang ita panawunay. Sana kasi di ubing kayaw. Nga uray sa nga pulo la apisaw ket adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakkel mo't aba nagtasa nga ribon Ado mo't ti magatang daytan Ado a noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadapay kwartame. Kanawan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaamo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Igbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot nga minday tanga inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kurana, ang kinapudno na kat awan ka din. Naibusan, anak kaw. Ben! Di ka laagbain iti kastangar aramidom alaklakayan. Ay na, Helen, aya. Gundawayam nga awaten, ti anyaman nga ito jay anak mo, ta baro pa'y laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawan ang ti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo.
Awan sapay piman urnungnan, taitad na mo't aminan aswildo na. Ay, basit na dayjay, amaksay iti sweldo na. Nay, anda nagsard nga tricycle iti batawg. Ay, andan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't na itan. Ala, inta sabto na ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan, di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo iti nagmalam, Jessa, anak ko? Makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta ah. Unak nga ag-overtime ak ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan ah. Kasta aya. Nanta, masahiyag ta bukot mao, anak ko. Ay, sige man nga ron tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe ah. Bayam ta, masahin ka iti kada kinsinas, kin katapusan. Ay, wan, nagsweldo gaya mo jay kamsat mau. Kat inikanda kami manan kan ni inam, anak ko. Sagti 3,000 pesos lang, may. Ay kat, yamanan nyo ata ada pa'y maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apay nga yan, anak ko. Ada nga rod paggastusak, ada iurnongak. Iso nga suri ano awan pa'y lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat kan ni Romeo ti agmarmarket iti masapsapol ito'y balay. Ni, apay nga sardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo ata ni makaginawa ti abaga kan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilit. Yang makapwersa. Inkalatan yida. Tapno marelax ta bukot mau. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangtad iti kwarta ken ka, lakay. Umanay manday ta apagmismiso uta mo iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Ang duma ti ugali da di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Diyak kay kayat na dya Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam. Uray ampun ni Jessa, taimbilang tamot kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan. Agtal na ka man may tabak-baketan. Kwarta may ati pagsusugal ka. Ang ulibag ka, di ka sumanaaw. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kasta abisyom. Uray, ta babaan ti panagsugsugal ka. Ket napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman? No kayat mo, kwenta ak dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Tasyak amin tinangi-provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngamday tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti dumawat kanya. No, hosto. Tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam na kitan. Awan ka iskan na kita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Ada nga men iur-urno nga. Ha? Anyat iur-urno nga mayamanang? Kayat ko ti gumatang iti lote. Tano, adamat pa kalaglagi pak iti swildok ah. Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Uray ampun ka,
Imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kandatang. Ken oresyak, saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos iti balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapol nga agurnungak iti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dakdag iti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan-amin kanyam ti sanikwada. Isong agsigurado akmat Tapno hanak tong agbalin nga kakaasi no dumtang ti aldaw. Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas na dananang kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market iti balay iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang dato'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayadak. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko nanang. Ngam agornungak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mula akpay lang iti prutas dato nga lote. Ay una anak ko. No kayat mo, da kamin ti mangmula. Tapno adan to apitan tayo. Uray nateng no iso. Ay, haanan. Hanyo nga bibiyangan dato'y baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali no adanton maipatakdar nga balay ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Malanga road. Sikat makaam mo anak ko. Adto iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo nanak ko. Adda nanang. Lidak pa kadanagan. Ibagayo no adda kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kabsat mo. Nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulata nanang. Takabayatan na si bibiyag kayo. Tulungan kayo pa'y. Makauray dita ornong-ornong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali kada kami? Tabakit ken lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnungak to na awanan ti paggastusak, nanang. Kwartaman bakit? Kwartamanan, inikan na kalangaruden ni Romeo. Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang ta jay babae nga anak ta? Iimot na jay. Ado ngamin ti paggastusan ni Jessa. Kitaam kat nakagatangan iti basit alutin na. Gila bagbagi naman ti pampanunutan na jay babae. Nan, layo nam to'y kwartak ta ada papanak. Ay saan? Ada na kaisang ratan di kwarta. Apay, adamay ti ornungam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwartak. Tandamot kwartam. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan. Ngam di ka pa'y agbalbalew. Kano kang agbalbalew? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti sakak. Agbayagak pa itinapaot baka... Nay, akin kotse tinagluganam asimang pet manang Jessa. Katkotsik ginatang ko iti sikanhan. Kasta aya? Nasayat tadan service mo ang mapanagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornungak. Iso nga awan mait itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kahit amom nga rodan tagmaneho. Agpasuruak nalakalaang mat nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Keto na. No kayat mo siyak ti mangi maneho manang. Tano mapantag trabaho. Idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko.
Gumatang kamat iti usar mga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga ron more ornong ko manang. Ay, haan ngamin nga puro itad ti kwartam, Basta da kwartam, itad ka nga itad, ipadawat mo nga dagos. Ure ta kanananang kentatang matipang pangtudak. Agidulin kamat ngamin ati para kanyam. Ay awan han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga ron manan ilaklako da nga lote ija si dag ijay ile. Kasla kayat kumanan nga hulugan dia jay. Iornongak manan da dya tagatangak kiddi. Uray hulugan. Anyat kukuam dita sangot ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Ha? Da ka mo't gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadom dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka. Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakalkalkalam. Tapno agsapon laeng iti kwarta. Lan, sangaribo man nga raw, wano dwaribaw. Awan maitag ka. Pumanaw ka di dita. Inka ijay. Mano nga iti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga agdrive, Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtao dita puso. Han nga kumpurme, Ibagam, tapno amo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo mat ngamin. Sige nga Rod, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mangisuro kanyak, Benji. Sa nabalit, day off ko ita iti kumpanya pagtrap-trabahuan ta, manang. Ay, wan mat kahit di Kasla sideline mo na datoy. Si kati nalagip ko nga pagpasuruan ata. Si kamati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo nga nalaeng ka nga driver. Isalmat mo na, manang. Sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat ta ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasuruam. Nalalaing ni Benji Imbagda dya ta driver ti trabaho na ija kumpanya nga ayan me. Kasta ha. Kat pangiparparadaan na itilugan mo ngay. Nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laeng mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sa daduma saan nga agawin. Pagturturukan na ngay. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. Kaano abumakita na balasang. Santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti sanikwa ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnaw nga dagaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sanikwa na. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta ka data. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, akasinjay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sanikwan. Saan akas kadagiti daduma dita. Abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot helen. Bakbakitan ka ng naglaing ka pala nga agpangag. Bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukwan, Jessa. Sakit diti mga ibagay iti kasta kanyam. Benji. Taada yung nga ubing kangam kanyak.
Baka isukat nak iti ububing. Saan? Itiyan niya kumaga po. Sikat love ko. Kinapod mo na nabayagan na crush ka. Inlimod ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga krasnak. Apay ang hamo ngayong bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. Ito siyempre, driver ak lang. E din to asika kat empleyado ka. Aywan, agawin ako may di lugar minton bigat. Pasyara ko man itidadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay katuan nagpakadakan iti opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko, tilid ko. Awan magayang kwartang aramating agawin. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano ayat ti utangam? Ure 10,000 anod da. Ha? Ay sige nga ron. Tay nak tumangirwar iti bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jess sa itay. Kanimot si awag na. Nag-I love you pa'y. Aya, nukasta, addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadata lakay. Lukas ta. Boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay nakit tayo ata. Ado ti karupropa ng artista. Saan nga artista? Basta, kasla nakit kita kaon. Kat nakit tayo siguro itadaldalan Ta driver kat nga ron ija kumpanya nga pagtrabahuan may tatang. Di ako nagsubli ti trabaho, Jessa.Ag-apply-aklangan nga abroad. Nag-resign kan aya. Wait, isa rugyak mo itong tiyag-apply nga abroad. Apay ngay, panawan nak. Sa nabalay ta para kada ti panag-abroad ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mo ti magastos. Anya? Kit okay lang ken ka. Pautangan na, bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kon. Naigatang ko ngamin ng itilote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang jidad dumalote ma. Ta masukatan to iti adado no makabrudak. Ha? Ay, sige nga ron kita akno adamang gatang. No kayat mo, tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado, tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga ron, tap na daw sarang nga ag-abroad niya. Ure, nalakan ati pa ng ilakot Kinapatag, malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang itilogan. Apayaya man Ilako kon jay lugan ko sukatak iti maymayat. Padasak nga idamag ka na kajay kukumparik amanang. Sige man tani. Ay, kasapulan may pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni, apay asikat yung gastos ngay. Kat saan kayo pa'y mo nagkasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang. Sige kit din. Kita amno sino timanggat ang ijay lugan ko niya. Sorry, Jessa. Napekyak. Fake recruiter dyan lang recruit kanya. Anya? Ay, katkasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na. Inalan amin. Tako na nga iso ti makama mangilaka di ti papeles ko.
Ala! Sayang ajay naglakuan itilugan kan dyan may sangaluti. Ang tapay mo tayo may salotim, sana ya? Ha? Promise. Sana ko na mapike iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sa nikwak. Masukatan to iti no makabrudak. Sakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dak to iti dagkalabalay ta. Ay, sige nga rod ah. Ibirok mo to nga rod ano adda mo nga gumatang niya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangken ti ulo na. Napeke kano jay nubyo na iti damo apa nagabrod na. Ita agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Ngam kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod ah. Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay a boyfriend na. Nakaimimot tumag. Anyangay ita. Nan, kwartaman kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laang. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Inaggumatang iti bagasta na imbusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikadakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak jay 2,000 pesos kao. Saan mo ba rin tigas noy? Ang nagsahol ti dito alaman? Ha? Agore ka. Ison samot na jay tay nobyo ni Jessa. Saan mo ba rin tigas noy? Ah! Hasas, agwalan. Nukasta, grupo dati nakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawi na kaon. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay, ta ipakita ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para brod. Ngamahan mat gayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na kumahan, Jessa. Di ka na nag-uwit. Uy, umay ka man kinitarakupan ka. Ay, nga malay tararakop na ta. Isublim tinaglakwan iti dagakan logan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas tugan nak, Benji. Bulbulas tugi ka gayam. Kasanon nga dya kwartak. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangang. Tagawid na kiji lugar mi. Inakisalda di tawid ko araga. Tayo so ti pagbayad ko kin ka. Manang Lila, alaan ako nakatulong iji balayo. Ure basit lati sweldo kon. Alan, panggatang lang iti daya perti anak ko, manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Camille. Kat ura yan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo, manang. Ay, ala, awagan kanto. Takasaritak pay ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ako makankan nga agpasyudad, manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunakmet. Yawag kuntuken ka, ti mapagsaritaan mi. Sige nga rod, manang. Aywan, ikanak mga rod iti panggatas kan pangdaya perti anak ko, please. Oh, adtoy, pasensya kan atan ni. Inikak datatang kenanang iswa day talat na batin. Ay, dakkalabanag da ito yan, manang. Sangaribo ko naman. Thank you, manang. Nanang, inikan na kayo ni manang itikwartayo. Saan?
Wine, apay aya. Kaano kayo ang makitsenda ngay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ti apo ko yaw. No, inikan na kan sama at ni manang mo. Kaslada mo inyawat na keng kaakwarta. Manumala dayjay ngay, sang-sanga gasot. Naibus ka no ti kwartana, taintad na kada kayo kan ni tatang. Malaala nga raw. Tagumatangak to, no agpaili ak anak ka. Patpatsem mo't na dyan anak mo. Kat no nakitak dyan inted ni Lila akwartana. Sa nga ribaw. Anya, kunana sa nga gasaw. Sa nga ribo nga raod. Patpatsem to mat amin ngay bagana. Kat amom lang arunay nga daul-ulbod na dyan anak ta. Ay, oo na yun dayjay akamel. Kita kat rimwarmanan. Hindi ada kwartana. Napanan naman ngatan kaumali-umain. Ay kita mumlatan Napan man siguro ni tayan lagi tay pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan dayjay akamel. Saan ngagbalbalaw? Adala nga ron anak nan. Natangkin mo ti ulo na no mabagbagaan. Iso pa iti makaungat no kwa. Agdumad ay ti ugali ka ni manang naalila. Nasingsingpet nga adayo ni Lila ngam ni Kamel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da? Adalata nagdumaan da. Una ngam nakaraw na niya Kamel. Natangkan ti ulo na. Di naamaw ti maanawa. Ket sika ano alam ti kabsat mo diti balay. Tapno ada kadwa ni Nana Sally. Ay kat, awagak nga ro din na ti kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin. Chat at chat kanya. Ket ayabam nga ruden Malangarod. Sana bale. Tana ko na namat nga uray manulat itid ko ken ko na. Basta adda ka no pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan talatay ti kas iti sweldo ni Nana Sally Tulong tan ken ko na reta bakit. Nay, Kamel. Agsingsingpot kay di balay damanang mo Di mo istrisan di kabusat mo ijay. Ape ko mga istriso ngay. Mapangko nga rog tulungan. Kasano ko mga istriso. Ay na, am-am da kan. Adto yan, tayong paalam at walyam kami. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa nagiti balon na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok ta dumawat aklangan kini manang Lila itibado na. Ay, mga lakalatan iti baadaw, tapno sigurado. Di ka man nagpapaaram dyan Ang mga nomadamdama, sumangpet ka amasikog manay. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga mana. Trabaho ti papanambi di syudad, wano lalaki. Katrabaho Anak ko, ijam pailaang ti makinobyaw, tanay, basit pailaang ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti parumpado a lalaki. Iso nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo sa nanakaw. Wen ka di, unay kayo naya. Ag sinumbangir matalapayag ko ti marangrang kada kayo. Panawan dak dito yan. Tapno makaimpake akan na himbag. Ag tinulong kayon kan ni Nana Sally iti trabaho dito'y balay. Kamil, Wen manang, anya trabaho ngay. agdalos ken aglaba ti aramidem. Tan ni Nana Sally latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawan. Ni, adon sama ti trabaho kun ngam isaw. Bakit ni Nana Sally? Konsiderasyon mo latakin kwanan Sana bale. Tan ako na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom ken ni Nana Sally. Ay, agyaman nak nga rod manang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biyag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay. Adu pa'y ti mabalin ang mapasamak iti biyag mo. Nulakit di, tanagagat ka ngagtrabaho, mapapintas mo tulat ta ti biyag mo, ading ko. Bakit? Ayan mo.
Bakit? Mapay aya. Aramid. Ijay likod ka. Jak, maawatan ti Rick na bakit? Maulawak. Nasakit ni ulok. Ay, Matayag sa... Ay, sos! Aglingot kamutan iti nagdadakal lakay. Anyat mabasbasa makin kan. Ay, lakay! Ay! Oh my God, mapantalangan ni hospital! Hello, Nanang! Hello, anak ko! Ay na, adda kami dito'y ospital ita. Nagatake ni Tatang Yaw. Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Saan na makagaraw? Naimpag na itaray adagos dito'y ospital. Ibagam kan ni Kamel, taagawid pa'y laang tanay. Awan mangaw awer iti anak na. Imbatik lang amin kan ni auntie yung imay jay anak na. Anya? Ay, sige Nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pa'y lang arod kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abusbusan nyo dita ospital, Nanang. Anya matan, agbiyahe akmanan. Makapasadot agbiyahe. Kat anya nga rod nga talaga akas ta aading ko. Apay, di ka maasyan ka ni Tatang. Kan iti anak mo. Alang nga rod agawid ak no kasta ti kunayo. Mangtedak iti kwarta abusbusin dananang iti ospital, ading. Itin mo kadakwa dawan. Wan manang. Adto iti 5,000 a pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no agsweldo ak. Sige nga rod agrubwata kun tagbiyahe ak nga agawid. Ayan ti kwarta nga impawit ni Manang Mau. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni Tatang Mau. Di kay makaururay. Kasangsang pada tao ngam kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak ko. Atoy. 2,000 lat impawit na, taday talakanot kwarta na. Malak nga raw. Isupay ang mainayon iti gastuson jay amam. Malala. Ingkaalaan nun, ti anak mo, ijay ayan daan tem. Tayawid mo dituyan. Sige Nanang, tadapapanan mi. Nay, papanan nyo manan. Di mo manan ibulakbol, ti anak mo. Tila man papapanan yawn. Di talaang mat. Di ka mo umadayo. Ikoyog mo manan, ijay sugalanan. Mabit kami laang mat. Pagpaspasyaran mi matan na. Hello, Camille. Kumusta ni Tatang? Mayaten manang, nakarwanan ni hospital. Sana una makapagnangam dirit sumalatat pa nagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y lang arod umay dito'y ading ko. Adama ni Nanang ang mga sikaso ka ni Tatang. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga iti kadwa ni Nanang ang mga sikaso iti amata? Kan iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya? Alan amanang, maburing ak ditoy. Alan, ikuyog ko na anak ko. Sana balit ang makatrabaho ak mula nga uri kadwak ni baby. Ala nga rod, sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag ka dananang kentatang, wan? Kasano nga ron na makatrabaho ni Kamel kat inkuyog na mo't jay anak na anak pasyudad. Agpilit mo't nga agsubli, jay. Kan impakada na kanaw kan ni Manang na. Nga ikuyog nan jay anak na. Talaga ano anya timbaga na, isulatan ti masursurot. Garud sa bagay, ada ni Manang na amang bantay ken kwada ijay. Patsik adi na baybayan jay kapsat na. Nana Sally, tumulong ka matang agdalos. Day tamo laglutluto ter aramida mon. Siya amin tagdalos ka naglaba. Day, sana ya nga da nagsasaritaan tayo kadamanang mo balasang ka. Asyak ti makamong agluto ka naginaw.
Si kamot ti nakatuka iti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akon atan anda ti anak ko nga si kaswag. Iso makitinulong kamot Ay, nala. Agtrabaho ka nga rodan. Tasyak pa'y ti mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirok ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malangarod balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pa'y lang makatulong iti trabaho dito balay tani. Napambarmat ti anak ko. Iso apakibagantuman ka ni Nana Selly. Taison ti makamo nga aglaba ka nagdalos dito balay. Sana bale, sana kun nga agpasweldo manang. Ti importante, libre ti kanan may iti anak ko dito. Uray tumulong ak tulatan nga agin nauno ko Sige. Ngamne, kita numawayaan ka. Nukas jay anak katurog ti anak mo, gundawayam mo ti mang tulong ka ni Nana Selly. Takaasimot. Wen manang. Pag-eskwelan ti anak ti kabsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga Dito yun ta isuntumot lang nga addada ditoy. Dimot kayat ni Camille ti agawid ija probinsya. Ay katuwa na. Tulungan ta ti kabsat mo takasimat. Ayun nga rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet ken man nakaawat ka. Ay na bakit? Basit la abanag dagita kanyak. Kabayatan ti kaawan pala trabaho ti kabsat mo. Pagadalan ta ti anak na. Nana Selly, aglaba ka kadiita? Inton bigat ti schedule ko nga aglaba Camille. Agdalusak ngamin ita. Anya? Adayamat kasta. Dapat, everyday kang aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani busy Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwarmon dagiti kawas mo. Iraman kun to alabaanin ton bigaat. Rumuarak ko mamanang, tay nakmanan nagsapul iti trabaho. Ngam naibusin ti kwartang intad mo kanyak. Manuti ka sa pulam aya, Camille? Uray 2,000 ko mata nagastos mo ti rumuar manang. Kan igatang kumuta na itigatas ti anak ko ti daduma. 1,000 pa'y lati maitid ko. Siyaktong ti gumatang itigatas, Camille. Angam apay, aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho? Awan pa'y nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Selly dito'y balay. Total, saanan ang masapol nga aw-awiran ti anak mo? Basta agsapol ak iti pagtrabaho ak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapul kan iti trabaho? Saan na masapol nga agsapol ak iti trabaho nanang? Uray tadamo ni manang amang tultulong kada kami nga agina. Anya? Ay saus, apay, di ka mabain iti kabsat mo. Agtrabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ak mga gininaw. Pasaray agwalisak pa'y no daduma. Kahit umdas nga ruday ta, nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin kun ni manang mau ti panagadal ti anak mau. Awan nga rod master kan. Jakmet kaya ti babaw nun ta nagrigat. Ay, opisina ko mati kayat ko pagtrabahuan. Ngamawan mo na ilupas ko. Kauray sales lady ti tan-ano isaw. Masadutak nga rod. Makabanong ti ka sa trabaho. Sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello? Na, inidupnan. Pagdinata ka man, Camille. Saan nga mo damanang kung adan nobyok, Darren? Ang mga noong tanda. Apay, ipalobos mo nga ron. Adan bukod mo apanonot. Apay, paritanda ka amang kinobyo, kasta ka di? Ay, kwa. Agdinatan. Sumarunon ton di kasar. Agor nung tapay. Pag naudanta kumangay,
Anda ka di balay mo apag naadanta? Ora di probinsya, ngam kaya ti agawi di jay. Dito yung syudad ti pagyanan ta. Kat anya nga rod ngay. Anda nga rod boarding house mo? Awan na, ta makipagnanaidak lang iti balay ti gayam ko. Kat pagyananta nga rod ngay? Dakkel samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad ta ijayan. Ha? Ay, padasek to ang ipakada iti kabsat ko no umanugot. Di mo ni pakada, basta isangput naklat ta ijayan. Tapno awanan maramidan na. Anya? Alang nga rod agawid tan iti balay damanang. Total, nasingput-mut kanyak ti kabsat ko. Dinak mo ilamatiis day jay no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanya. Pinagnaid kayon iti nobyom dito'y balay. Ang apay ngay nga aging gaita, di mo't agtrabaho ti nobyo mon. Awang mo ngamin masapulan na trabaho manang. Uray kumano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kaasimot ni Nana Sally, nanayunan pa yun ti asikaswan na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw. Agluto ak pa'y no daduma. Ladingitek Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki, nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Ay, awan ang mumi ang papanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Tapagbayad yo iti abang yo. Kunak man no napatagak kan kakabsat ko. Apay nga akasta kamatan. Saan apa nang iboy-boy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon latta na kasta? Amang namnama ka iti itulong mi ken ka? Kasanon noowan kami? Kasanon ti biyag yung agina? Sadyay nakirilasyonam, istambay pa'y. So pasensya kan, hanggang nasaysayaat no lumasin kayon, Camille. Lumasin, di lumasin. Tandaan nam dito yung araramidam itamanang Di pa nang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit kita? Ay, nabang-aran akpay di awanan da Camille dito'y balay lila. Ay Nana Sally, pasensya kayon, Juan. Itaak lang ngamin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti naramid na. Ti panangisangput na iti lalaki dito'y balay. Ay, katimaday, di damo ti makitinulong iti trabaho ditoy. Sapay nagrawat ginubyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala, sana bali taawandan Nana. Tapno makarik na da iti rigat, ay agpursigida ang agsapol iti trabaho da. Kordaman Camille, kurang tininom ko. Anya kamatan? Amom ngawan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Pumanawak mo lang aro na. Ako magayang may tun mo wartak. Papanam karabin. Ang subliya kita ng tibarkadag. Ngayon bagay dyan, talibring inom. Kastam lata ka na yunan. Awan lang arod trabaho mon. Artag ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. O ready ka nagsubsublay? Camille, ala, nakalagip kayo mo't. Malaala, sumrek kayo, iti ka na ka. Agyaman ak manang. Sorry manang. Amo ka na sa irtirik na mitikal labas, gapoy timbagbagakan ka. Aklunak ngay didamo, nasakit tinakam ko, gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, namiris kong tibidot ko manang. Kat, kumusta kayo ni tinobyom? Awanan, pinanawan da kamin. Ngam okay lang, tar ertumulang. Okay, anya ti planom ita ading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang.
Taaga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak manang. Sige, sige. Ikan kapay iti may sa at tsansam, Camille. Kasanong ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kani manong ti pangitalkak ken kuana. O sige. Makaamu ka, Camille. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid kanon ni Camille manipod abroad. Ha? Kasta ya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga italawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na, nagsaya atay na. Nay, nalugan na nagsardang itibatog bakay. Ay, huwag ngagpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino dagita. Hello, Tatang, Nanang. How are you? Ay, Hello. hello, Taw. Ay, asino to'y kadwayo a puriner lila, Camille? Ay, nobyo ni Camille, nanang. Anya? Ay, kastaya. Paaya di mo imbagbag ang adagayang puriner a nobyo mo anak kaw. Wala, tap na masorpresa kayo, nanang. Nagawid ni Jan dito Pilipinas to may nakano pakasaran. Tap no mayawid na kiji pagilyanda. Anya? Ay na. Mayat. Nagsaya atin. Ay na. Kamaudyanan na. Maisim pa mo langan tibiyag mo anak kaw. Nakasapol ka mo langan iti talaga para ka. Wen nga rod, nanang. Jakmat ni namnama ti kasto agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay kat. Oray da kami anak ka. Ay ka. Maragsakan kami magparakin ka. Malaala. Sapay ko ma. Taag na nayunan ti kinaragsakyaw anak ko.